laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islami wa kafa biha min ni'mah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tamassaka bi sunnatihi واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا اجتماع نعقده بإذن الله تبارك وتعالى لبداية هذه الدروس التي بعون الله تبارك وتعالى ستتعلق على هذه الرسالة الكريمة، الرسالة المباركة، رسالة مبناها معجم ومعانيها غزيرة وكثيرة، وفوائدها متعددة، وهي رسالة أصول السنة للإمام الجليل أبي بكر الحميدي عليه رحمة الله. وذكر فيها المؤلف رحمه الله بعض أصول وبعد أسس عقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي العقيدة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا العمل من المؤلف ويجعله في ميزان حسناته يوم القيامة. ونسأله جل وعلا كذلك أن ينفعنا بالرسالة وينفع بها الإسلام والمسلمين. هو تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ريبا ويتقل ميدن الله عز وجل جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى du anone laado Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe e kala jiyano e yimbe nder suudu mabbe hara ko gomdindo e dendanigal beedo sahababe mabbe e kala artudo baawo mabbe no nyentinawo do sunna mabbe ha nyalande dargal. Harande do jonde meden ona goto kala e meden andiri non o jonde nde tawata en fodondiri e mayre fuɗɗagol ɗeɗo jangande ɗe tawata ko jangande yowondirayɗe e oɗo risala tedduɗo, risala mo Allahu azza wa jalla waɗi barki e makko. ɗo woni usulu sunna o tawata komo wallifi ɗum oɗo karamokojo tedduɗo al-imam Abu Bakr al-Humaydi al-Qurashi al-Makki. Risala mo tawata si tawi hawri en daari mahande makko nden, mana mun si tawi hawri en limi bindi ɗin e nder risala on, en taway ko risala mo tawata ka sengo bindi, ɗum woni kalimore bindi, ko risala daɓɓo. Kono si tawi hawri en darti ma'anaji ko woni e risala on kon, e naforeji ko woni e risala on kon, e mas'alaji ɗi kamɓe sheikh on ɓe janti e nder risala on, en taway ko risala mawnuɗo, ko risala mo tawata ko yaajuɗo. Kamɓe sheikh on rahimahullah ɓe jantani en e nder risala on yoga e daƴƴe ɗe tawata ko ɗe mahi e hoore muɗum ɓeɗo ahli sunnati wal jama'a. ɗum woni yoga e daƴƴe ɗe tawata
ko findeji maɓɓe kamɓe ahli sunnati wal jamaa finde nde tawata ko ɗettande ka deftere Allahu azza wa jal ɗettande ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam no anda wonde si innama aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko ɗum woni aqidatu الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كدوني عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ستوي هوري إنما عقيدة أهل السنة والجماعة كدوني فند نلاد عليه الصلاة والسلام كدوني فند بين صحابة نلاد عليه الصلاة والسلام أهل السنة والجماعة kambe ko be yimbe be tawata ko be mutamassikuna bi kitabillahi azza wa jalla wa bi sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala fahmi as-sahaba kambe ko be jogiti be deftere Allahu azza wa jalla nden be jogiti kadhalika sunna nelado alayhi salatu wassalam tawi kono sahaba ɓen famiri noon deftere Allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam on waɗi si tawi ɓe wiya ko kamɓe woni ahlus sunna ɓe wiya ko kamɓe woni ahlul athar ɓe wiya ko kamɓe woni ahlul hadith ɓe wi'a ko kamɓe woni as-salafiyun o anda wonde nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en wonde moftali ɗin ko attiyen enen sifa mofte al-yahudu be feccino sifa mofte an-nasara be feccino be banginani en kadi wonde mofte mabbe den feccoto wana ardi non ka hadisu al-firaq hadis abi hurairah radhiyallahu anhu wa imam ahmad ibn hanbal be filli delano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki wonde iftaraqat al-yahudu ala 71 firqah وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ilaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en wonde alfirqa annajiya ngal ɗo dental ngal tawata ko dental daɗaygal ngal dental ngal tawata ko dental hisungal ngal ko ɓen ɓe tawata ko aroyayɓe ɓe wona e hoore ko nelaɗon alayhi salatu wassalam e sahabaɓe muɗum ɓen wonno e hoore muɗum ko ndo la shakka ko ahli sunnati wal jamaa woniri non wannan ko kambe jogiti atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama be jogiti kari atharu as-sahaba inma atharu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko kitabullahi azza wa jalla wa sunnatuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inma atharu as-sahaba no anda ko kitabullahi azza wa jalla وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم صحيح إذن أهل السنة والجماعة كم بجوجتي آثار الرسول عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة والوالي ستاويكو كم بيته متمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة كم بكوني بيارة يونم si innama bi fahmi sahaba non la shakka neddo on si tawi ko neddo mo tawata ko mardo ko wiete ndaygu ka bernde mudum mardo haqqille sellude himo jabi goto wonata e dedo mofte o rewira Allah azza wa jalla ko sahaba be rewirali Allah kanko neddanke on o male e ngal dewal makko do goto rewirta Allah azza wa jalla ko sahaba be rewirali Allah subhanahu wa ta'ala Allahu jabanamo bi ma'ana kanyun dewanga sabu non hondu jom meden tabaraka wa ta'ala o wadi yani gomdinal mofteden e peewal mofteden
yimɓe ɓen e nder ɗeɗo mofte ko si tawi hawri gomɗinal maɓɓe ngal yaadi e gomɗinal ko sahaba ɓen gomɗini kon si ɓe feewi. Allahu azza wa jalla o wi wonde wa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. O wi si tawi yimɓe ɓen gomɗini yeru ko gomɗinɗon kon onon sahabaɓe ɓen haray ɓe feewi. idan mafhumul mukhalafa on ko honɗum ko fa in lam yu'minu bi mithli ma amantum bihi falaysu min almuhtadin. si tawi hawriɓe gomɗinali sifa ko gomɗinɗon kon onon sahaba ɓen haray ɓe jiyaka e fewɓe ɓen. wana noon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o fodi welaye makko on ɓe yimɓe ɓe tawata ko jokkirɓe sahaba ɓen no moƴƴiri. kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wassabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari walladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. idan haray ahli sunnati wal jamaa si innama finde maɓɓe nden ko ɗum woni finde nelaɗo on alayhi salatu wassalam, ko ɗum woni finde sahabaɓe nelaɗo on radiyallahu jalla wa ala anhum. kamɓe ɓeɗo karmokoɓe tedduɓe woni al-imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah. hiɓe mari bi ma'na tarjama mo tawata ko mukhtasara mo karmokoɓe janti fi maɓɓe ɓe andini seeɗa ko yowodiri e fiyake maɓɓe. aray enen kadi en jantoto ɗum ɗon bi idnillahi tabaraka wa ta'ala fiyo goto kala e meɗen e wodu ko faami seeɗa e maɓɓe. waɗi tarjama mo jogiɗen ɗo on ko tarjama mo tawata ko raɓɓiɗuɗo. on noon imam al-Dhahabi alayhi rahmatullah ɓe waɗani ɓe kamɓe imam al-Humaydi tarjama ka siyaru a'lamin nubala maɓɓe a mujallad sappa bo sengo ɗerol 616. ɓe waɗani ɓe ton tarjama kamɓe imam al-Humaydi. ismuhu wa nasabuhu ɓe maki huwa Abu Bakr Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humayd ibn Zuhair ibn al-Harith ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi al-Makki. ɓe maki wonde ɓeɗo andiraɓe imamul Humaydi ɓe maki huwa Abu Bakrin Abdullah. ɓe gandi Abu Bakr on ko kuniya maɓɓe on. inde maɓɓe nden tigi ko Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humayd ibn Zuhair ibn al-Harith ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashiyu ka hollugol e wonde ko Qurayshiyankoɓe, al-Asadiyu al-Humaydiyu al-Makkiyu. ɗum ɗo woni ismu maɓɓe on, mana muɗum inde maɓɓe nden kamɓe Imam al-Humaydi e nasab maɓɓe on, mana inde nden e yi inde nasab on nafsu shay. nasab maɓɓe on ko ɓe Qurashiyun Asadiyun Humaydiyun Makki, ko ɗum ɗo woni nasab on. inde nden no fuɗɗi ka Abu Bakr Abdullah ibn Zubair ha hewti ibn al-Harith ibn Asad ibn Abd al-Uzza, ɗo ko inde nden. amma nasab maɓɓe on dambe maɓɓe ɗen ko al-Qurashi al-Asadi al-Humaydiyu al-Makki. ɓe maki mawliduhu jibinede maɓɓe kamɓe Imamul Humaydi. oɗo tarjama maɓɓe kamɓe Imamul Humaydi waɗuɓe mo ɓen ɓe maki wonde lam yadhkuri al-mu'arrikhuna alladhina ittala'tu ala tarjamatihim lil imam al-Humaydi rahimahullahu sanata mawlidihi. ɓe maki yoru karmokoɓe tarikh ɓe ƴelliti ko yewti kon fi muɗum e ɓeɗo Imamul Humaydi
ɓe yi'aali ka ɓen ɗon janti hitande jibinede maɓɓe kamɓe imam on alayhi rahmatullah. ɓe maki shuyukhuhu akhadha al-ilma an kathirin min ulama'i asrihi wa min ashharihim awalan al-qadi Fudayl ibn Iyad, ثانيا سفيان بن عيينة، ثالثا الوليد بن مسلم، رابعا وكيع بن الجراح، خامسا الإمام الشافعي عليهم رحمة الله. بماكي وندي كرمكو بمأب بن وني بكم إمام الحميدي بجنجي جنغ مولم بن بماكي وندي إمام الحميدي دتي غندل معنا مو بجنجي جنغ دودو بكرمكو بتواتكو بوري دي مولم بن yonon ɓe jantani en ɗo ɓen ɓe tawata ko ɓurɓe lollude eɓe ɓe jangi e jungo muɗum ɓe wana ɓeɗo tun ɓe jangi e jungo muɗum ɓe maki ɓurɓe lollude men arano on e maɓɓe ko alqadi Fudayl ibn Iyad rahimahullah. ɓeɗo hiɗen andi ko karmokoɓe ɓe tata ko mawɓe jeyanoɓe e karmokoɓe sunna wallitiɓe oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko mawni. ɗimmo on ko Sufyan ibn Uyaynata, ɓeɗo kadi kadhalik kana min akbari ulama'i sunna. tammo on ɓe maki ko al-Walid ibn Muslim wa hakadha hada, ɓeɗo kadi e hoore muɗum ko non ko kabirun min kibari ulama'i sunna. rabi'an ko Waki' ibn al-Jarrah, ɓeɗo kadi e hoore muɗum woni imamu Waki'i ɗo kamɓe kadi koɓe karmokoɓe mawnuɓe e karmokoɓe sunna. khamisan ɓe maki al-imamu Shafi'i, ɓeɗo kan enen ɗo fo en nani fi maɓɓe kamɓe imamu Shafi'i. imamu Shafi'i ɓe tawata ko ɓe jiyaɓe e ɓeɗo karmokoɓe ɗiɗo mazhabuji nayi ɓurɗi lollude ɗin. kamɓe imamu al-Humaydi ɓe jangi e jungo ɓeɗo karmokoɓe jantaɓe ɗo ɓe dendanigal maɓɓe e woɓɓe go ko wona ɓeɗo. ɓe maki talamiduhu talaqqa al-ilma anhu kathirun min al-ulama'i min ashharihim awalan al-imam al-Bukhari sahibu as-sahih, thaniyan Abu Zur'at ar-Razi, ثالثا أبو حاتم الرازي. بماكي تلاميذه جنغناكو بمعنى جنغو ببن جنغو بكم بإمام الحميدي رحمه الله. بماكي تلقى العلم عنه لونجينيك غندنغال إمورد بكم بإمام الحميدي كثير من العلماء لورو بإكرمكو بنكون من أشهرهم nojiya e ɓurɓe ɓen lollude e maɓɓe, nojiya e ɓurɓe ɓen lollude e maɓɓe arano on al-imamu al-Bukhari alayhi rahmatullah sahibu as-sahih. kamɓe imamu al-Bukhari ɓe jangi e jungo imam al-Humaydi. thaniyan ɗimmo on e maɓɓe ko Abu Zur'a ar-Razi, ɓeɗo Abu Zur'a ɓe tawata kadi kana عالما جليلا من فحول علماء السنة كما إمام أبو زرعة الرازي. ثالثا تمون أبو حاتم الرازي، ɓeɗo Abu Hatim الرازي يعني كم وني بابن ابن أبي حاتم الرازي وني الشيخ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير الكبير. بيدما بيوانو تفسير مجلد تيمدر تفسير القرآن ودي مسند مجلد ولوري. إذن بيدو بتتنون بجنجي اجونغو إمام الحميدي. لونو سي تابي هوري ان تسكي كي كرمو كوبي بإمام الحميدي جنجي بين هركو بيدو تييرو بناندن دو بين اندمونو kanyumma e janganakuɓe ɗettuɓe gandal ɓen e jungo maɓɓe hara ko yeruɓe ɓe nanden inde muɗum ɗo
ɗum hollay e wonde imamul humaydi ko karmokoɓe mawɓe karmokoɓe molanaɓe karmokoɓe ɓe tawata ko marnoɓe gandal ko yaaji en ara yiwde inchallah azza wa jalla sana'ul ulama'i alayhi ɓe maki aqidatuhu finde maɓɓe nden kamɓe imamul humaydi ɓe maki kana al imamul humaydiyu salafiya al aqidati qala al hakimu abu abdillah الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق بما كفين دمأنن كم إمام الحميدي بما كان الإمام الحميدي إمام الحميدي باللاتينو سلفي العقيدة هري ko finde salaf be jogitino aqida ahli sunnati wal jamaa ko dum do woni ko be jogitino ko den finde ittande ne laadon alayhi salatu wassalam de itta e sahaba be mabbe be maki wonne be do al hakim abu abdullah be maki e ngolɗo konngol maɓɓe ngol tawata ko konngol fillangol ka tabaqatu shafi'iyya lil imam subuki rahimahullah ɓe maki wonde al humaydiyu imam al humaydi kamɓe wonno mufti ahli makkata kamɓe wonno waɗaynoɓe fatwa ɓen makka wonande yimɓe makka ɓen kamɓe wonno mufti wa muhaddithuhum kamɓe wonno kadi karamokojo maɓɓe hadise mo tawata ko ɓurnoɗo lollude ma jiyanoɗo e ɓurnoɓe lollude ɓen ɓe maki wa huwa kamɓe imamul humaydi li ahli lhijaz wonande yimɓe hijaz ɓen ɗon ɗen ceyɗe tawata ko moɓodirde ɗon fop makka en e ko woni sera ɗon fop ko wiyete hijaz ɗon fof ɓe maki imamul humaydi wonanno ɓen ɗon fi sunnati ka sunna ka ahmad ibni hambalin li ahli l-iraq wona imam ahmad ibni hambal wonanno no yimɓe iraq ɓen ka sunna kamɓe wonno almami maɓɓe ɗon ɓe maki awa ko wonan non kani imamul humaydi ɓe woniranno ahlul hijaz no ko hollugol wonde ko laaɓunoɓe finde sellunoɓe manhaj kamɓe imam الحميدي عليه رحمة الله بماكي موقفه من القدرية أي هيكو بانجنغول عقيدة مأبئون بيون كهولو قول وند فديجي دي تاتاكو فديجي بدعا ينكوجي دين كم إمام الحميدي عليه رحمة الله هيبه لندي بأنه هاتر دي لندغول بماكي قال الإمام أحمد بن حنبل وذكر معاذ بن هشام فقال كان في كتابه عن أبيه ليس المعاصي من قدر الله قلت له وما علمك قال أنا رأيته في كتابه عن أبيه ثم خرج إلى مكة في تجارة فجلس يحدثهم فقال الحميدي لا تسمعوا من هذا القدري شيئا ولو كونغول غول تاواتا كو جانتاغول كتهذيب الكمال للإمام المزي عليه رحمة الله بما قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل بماكي وذكر معاذ بن هشام فقال كان في كتابه عن أبيه ليس المعاصي من قدر الله كما إمام أحمد بن حنبل بماكي اندر ماكو مبيوم بجانتي أودو نتو معاذ بن هشام وانا كم بجانتي مو kambe imam ahmad ibn hanbalin on zati be bangini fiyake koko o janti kanko muad ibn hisham
wonde laatino e deftere makko nden ko itti kon e baabe makko wonde laysa al ma'asi min qadarillah bi ma'ana lundale den bakkatu ko goddo wattana Allah azza wa jalla hoddiri dum kala ko neddo wadi ko boni kon e ngande qadariyankoɓe kambe be riwi dum don be wi do wiyataake ko golle de Allah subhanahu wa ta'ala tagi ambe be inni wonde yimbe ben ko kambe tigi tagani hore mabbe din golleji don zina na Allahu tagi shirku na Allahu tagi yaro bere na Allahu tagi tay wo koy anni labbingol Allahu azza wa jalla Imam Ahmad be maki qultu lahu mi wi animo wama ilmuka ko on woni gandal ma edum maana mun ko don dalil ma edum dum qala o wi ana ra'aytuhu fi kitabihi an abihi o wi wonde o yi'udum ka deftere nde tawata ko deftere nde o walli fi immorde e baabe makko be maana o yi'udum e deftere nde tawata ko deftere nde o walli fi deftere nde tawata ko deftere nde o walli fi immorde e baabe makko be make summa kharaja ila makkata fi tijara on saati o yaltoyi o iwri terlen Iraq o ardi hedde makka tay mo ari yeeyugol ba o hewti fajalasa yuhaddithuhum o jodi himo janna kanyo yimbe makka ben himo jantanobe hadisaje imamul humaydi be hayni mo be hayni yimbe ben takko makko fa qala be maki la tasma'u min hadha alqadari shay'a wata on jento immurde o qadariyankejo do hay e hunde wanno wana wondo e hore lawol nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maki mawqifuhu min al-murji'ah قال الحميدي وأخبرت أن الناس يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ngol do kongol ngol tawata imamul lalaka'i be filli ngol alayhi rahmatullahi ka deftere mabbe woni sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa imam al-humaydi be maki wa ukhbirtu mihum pitama anna nasa yaqulun wonde yimbe gono darade be wi'a man aqarra bis salati kala neddo irrido julde den waz zakati e zakka on was sawmi e korka kan wal hajji e hajjungu tawakadi walam yaf'al min dhalika shay'an hatta yamut mana mudun o tabintini di do no waddi kono o wadali hayfus e majji julali qorali zakali hajjali aw yusalli ma tawa kanko neddo o juuli kono o juula mustadbir alqiblata tawa ko huccudo ka qibla hara o fewtirali ka suudu kaaba o juuli o dabba nokkugo ka o fewtira o juula don hatta yamuta ha o maya be maki minani yimbe gono inna kala wawdo ni fa huwa mu'min are ko gomdindo be wi malam yakun fodde o laataaki kanko neddo jahidan ko o yeddudo idha alima anna tarkahu yani ko o yeddudo kanko neddanke on waddagol dum do ay idha alima sitawi andi anna tarkahu zalika wonde accugol makko dum don idha kana yuqirru bil fara'id sitawi kanko neddanke on himo irriti faridaaji di motabintini ko di farida himo tabintini kani استقبال القبلة فوتو سي goddo julay ka qibla yani si tawi kanko neddo o wadali din non fu kono himo tabintini ko di faridda ma o juli o hucci qibla on kono mo tabintini ka sharia dina ko ka qibla hana fewtede jule
ɓe maki minani yimɓe gono inna wonde kala wawɗo ni haray ko o gomɗinɗo ɗo la shakka ɗum fo meɗen hiɗen andi ko finde murji'a ɓe maki fa qultu mi wi'i min Humaydi hadha al-kufru as-surah ɓe maki ɗum ɗo ko ɗum tigi woni keferagu ngu tawata ko laaɓu ngun tigi keferagu hentigu ngun tigi neɗɗo wona o noddito ko o julɗo o juulali gurdam makko ɗam fuu o horali gurdam ɗam fuu o hajjali kanko neɗɗo on few mo heɓi feere muɗum o zakkali kanko neɗɗanke on few ɓe maki kadhalika on daro juula kadi o hucca ka qibla andarɗa inna on ɗo wonde ko julɗo non ɓe maki ɗum ko keferago hentigu non ɓe maki wa khilafu kitabillah ko lundi ɗum kadi deftere Allah azza wa jalla nden wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa fi'li al-muslimin o lundi deftere nden e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e golleji julɓe ɓe ɓe maki ko non Allah azza wa jalla ko wi ko wama umiru ɓe yamiraka illa liya'budu llaha siwana yoɓe rew Allahu mukhlisina lahu ddin hara ko ɓe laɓɓinanɓe mo kanko Allahu azza wa jalla dina kan hunafa'a hara ko ɓe laaɓuɓe e shirku jogiti oɗo tawhid wa yuqimu salata ɓe ñemna julde nden wa yu'tu zakata ɓe itta zakka on wa dhalika dinul qayyim ko ɗum ɗo woni diina fewuka kan si ɓe waɗal ɗum haray ɓe jogitike diina fewuka kan haray ɓe jogitake ɓe maki mawqifuhu min al-jahmiyya amma mawqifu maɓɓe on kamɓe imamu al-Humaydi e ndeɗo fedde wiyetende al-jahmiyya ɓe maki qala al-Humaydiyu kana bishru buni sariyi jahmiyan la yahillu an yuktaba anhu ngol ɗo konngol khatibul baghdadi ɓe fillingol ka deftere maɓɓe wiyetende al-kifaya imamu al-Humaydi ɓe maaki wonde kana bishru buni sari oɗo neɗɗo o laatinoke jahmiyan ko o jahmiyankejo mazhabu wonno ɗum woni ɓeɗo jahmiyankoɓe ɓe tawata ko ɓe atba'u jahmi ibni safwan woni yimɓe ɓe tawata ko dari ɓe inni qur'anare Allahu azza wa jalla nden ko nde tagaande konngudi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ko ɗi tagaɗi ɓe yeddi sifaji makko ɗin kanko Allahu azza wa jalla ɓe wi'i wonde si tawi hawri a tabintinanimo sifaji kanko Allah haray a nandindinimo e tagore makko nde kañum Jahm ibnu Safwan o wi'i wondema Allahu tabaraka wa ta'ala ka arande lawol hari kanko Allahu azza wa jalla o alano haala yehi ha o tagani hoore makko haala ani kongol o wi wonde Allahu azza wa jalla ka arande lawol hari o ala gandal yehi ha o tagani hoore makko kanko subhanahu wa ta'ala gandal woni kanko Jahm ibn Safwan o dari o inni wonde ko wiyete al-imanu ko ma'rifatul qalb ko wiyete gomɗinal ko yo ɓernde nden andutu si ɓernde nden andi Allah azza wa jalla haray neɗɗo on gomɗini kamɓe imamu al-Humaydi ɓe maki oɗo Bishr ibnu Sari oɗo latino ko jahmiyankejo ɓe maki la yahillu an yuktaba anhu dagotako ka winde immorde makko bi ma'ana dagotako ka goɗɗo ya janga e jungo makko ma winda konguɗi makko yaltinana ɗin mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ko non lawol makko ngol ko lawol ngol tawata ko bongol ɓe maki madhhabuhu كان الإمام الحميدي شافعي المذهب قال السبكي رحمه الله روى عن الإمام الشافعي وتفقه به وذهب معه إلى مصر وقال الذهبي وهو من أجل أصحابه أي أصحاب الشافعي رحمة الله عليه بماك مذهب مأمون دوني مذهب مأمون كفقه بماك كان الإمام الحميدي شافعي المذهب بلاتنا مذهب مأمون كمذهب إمام الشافعي بجوجتنا كفقه ونون إمام السبكي بماكي رحمه الله ونوردنون كطبقات الشافعية بماكي روى أي كم بإمام الحميدي بفلك عن الإمام الشافعي وتواتكوكو بجنجي إمورد إمام الشافعي وتفقه به وانا ننكد بجنجي فقه إجنغو إمام الشافعي
وذهب معه بيادي إمام الشافعي إلى مصر هابه هوتوي مصر تايكو كامبي وندي بماكي. وقال الذهبي إمام الذهبي كدي بماكي كسير أعلام النبلاء بماكي وهو إمام الحميدي من أجل أصحابه كبجيابه ɓurnoɓe teddude ɓurnoɓe mawnude e jokkondirnoɓe e iwtirnoɓe janganakoɓe imamu shafi'iyu alayhi rahmatullah. amma sana'ul ulama'i alayhi sen dettika mantoje karamokoɓe ɓen e dow maɓɓe kamɓe imam al-Humaydi en fuɗɗoray imamu Ahmad ibn Hanbal. qala al-imamu Ahmad ibn Hanbal al-Humaydi عندنا إمام. إمام أحمد بن حنبل بماكي ونعردنون كتحذيب الكمال للإمام المزي بماكي ون الحميدي بيدو إمام الحميدي عندنا كأمم منن إمام كبه المامي بنينتين تيل. عندي إمام أحمد بن حنبل هربي على مجاملة كما إمام أحمد بيقول له توا بلت كونو إلا والبونغونغول ɓe manta mo kamɓe imam ahmad ɓe ɓanta fi makko ɓe teddina mo la. sa yi ɓe maaki wonde imamul humaydiyu ka maɓɓe ko imamun ay yuqtada bihi wa yu'tammu bihi. imamul humaydi ko almami ɓe ñentinteɓe menen ka amen ko iwtirteɓe ɓaawo muɗum ko waɗi finde nden no selli laawol ngol no selli ko gando kani molanaɗo woni ko woni. wa qala abu hatim ay arrazi بماكي أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام. بينو إمام أبو حاتم الرازي كم بكرب ماكي ونعرض ننك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بماكي أثبت الناس في ابن عيينة بماكي كبور التابت دي أيم بنفو كإمام oɗo Sufyan ibn Uyayna bima'ana yimɓe ɓe tawata ko ɓe wonduno e muɗum ɓen mo tawata ko ɓurnoɗo tabitude o yeeso maɓɓe ɓurnoɗo on yani mo ɓe ɓurno hoolade no tabiti e hoore sunna on mo ɓe ɓurno hoolade wonde no selli fillayeji muɗum ɗin ɓe maaki ko al-Humaydiyu ko imamul Humaydi ɓe watti ɗon wa huwa kamɓe imamul Humaydi ra'isu ashabi ibni Uyaynata ɓe maki kamɓe wonno hoore wondiɓe yani janganakuɓe Sufyan ibni Uyayna ɓe maki wa huwa thiqatun kamɓe imam al-Humaydi koɓe thiqa koɓe hoolaɓe moƴƴa imamun ɓe maki koɓe almamiɓe kadi ñentinteɓe. ndaari nanen jantama wono imamu Dhahabi ɓe makire noon ɓen ɓe tawata ko wondunoɓe imamu Shafi'i imamul Humaydi no jiyano e min ajallihim ɓe wondi ɓe yaadi haa ɓe hewtoyi Misra. joni ka sengo Sufyan ibn Uyayna kedi imam Abu Hatim ar-Razi ɓe holli e wonde ɓe wondunoɓe e kamɓe Sufyan ibn Uyayna ta fof ko ɓe ɓurno hoolade ko imamul Humaydi. ɗum holli wonde wana neɗɗo mo tawata ko neɗɗo hayfuɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo fanɗuɗo fiyaake. wa qala Ishaq ibn Rahawai al-a'immatu fi zamanina ash-Shafi'i wal-Humaydi wa Abu Ubayd wana ardinon ka tabaqat ash-Shafi'iyya ɓe maaki wonde imam Ishaqa ibn Rahawai ɓeɗo kadi en andi o jiyaɓe min ashhari ulama ahli sunnati wal jamaa. kamɓe Ishaq ibn Rahawai ɓe maaki al a'immatu fi zamanina menen zaman amen ko wonno almamiɓe ɓen ñentinteɓe ɓen ɓe tawata ko hoolanoɓe iwtirte no ɓen ɓaawo muɗum ka ñentingol sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam. ɓe maaki ash-Shafi'i ko imamu Shafi'i wal Humaydi e imamu al-Humaydi wa Abu Ubayd kanyum ma e ɓeɗo Abu Ubayd.
maki ko be. وقال الحاكم أبو عبد الله الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق. كم الحاكم أبو عبد الله لماكي إمام الحميدي كم بونو مفتي أهل مكة كم بونو محدثهم بمعنى برنو دو أندو دي حديث أنك زمن مأبه عندر سارة مكة نندو بماكي وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق عند يمبي العراق من زمن إمام أحمد hari marji mabbe burdo mawnude on bi maana neddo burno do mawnude mo be yiltoto e mudum on ka hedde sunna ko imam ahmad idan wana imam ahmad woni ranno no yimbe iraq be maki imam al-humaydi rahimahullah kambe kadi ko non be woni ranno yimbe hijaz be maki wa qala al-humaydi wallahi la an aghzuwa haula'i alladhina yarudduna hadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. والله كونغول مأبي نعارك سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي بماكي كم بإمام الحميدي ndemi daroto mi haba beedo yimbe be tawata ko yimbe bid'a dari be rutti hadisaje nelaano alayhi salatu wassalamu be salide tawale pellet ko sellude kellabude pos be dari be lundi den don be sinci bid'aaji be rewiri Allahu belede mabbe den be acci hadisaje den don be makide mi daroto mi haba beedo ghazwatan tawako hare fi sabilillahi be makidun don mi buri yidude min edinde mi daroto mi haba yeru adadu mabbe on tawa ko yimbe be jabal dina few mana mudun si tawi kambe be tawata ben ko yimbe salibe de do hadisaje be rewiri Allahu belede mabbe den sen detti misal ko be yimbe wulure en darnida yimbe be tawata ko al yahudan ko be wulure ma an nasaran ko be wulure imam al-humaydi yube maki habugol mabbe beeda nodditibe ka islamu tayno sali hadisaje den be maki habugol ben don wulure no burani be habugol beeda al yahudan ke be wulure ma habugol beeda an nasaran ko be wulure no kono wallata en ko wonde kambe imam al-humaydi hebe teddinno sunna moja hebe mawninno sunna moja dimmitel mudum ko hondum kadi hollata en ko wonde be yimbe dambitibe odo islamu tentini non be tawata ko daribe be wi'ino noddude tawa ko yimbe salibe de do hadisaje few wonbe rewirde Allahu belede mabbe den tahibe noddude yimbe ben kadi yawgol eden belede mabbe non ben don akhtaru ala al-islam wal muslimina min al-yahudi wan nasara ben don no hulbini e dow julbe ben kanyum may islam on edi al-yahudi an nasara parce al-yahudi an nasara bete kambe be dogina woni yimbe be na sele dina sarahata kambe ko non be no wadir be ala arde do be no dama be nama dina kan no moji ma no be daroto woni be haba ma e dina kan few amma be da kambe yad'una bismi ad-din ويتحركون باسم الدين وون بنودر دي إند دينا كان يبمن منور دي كدي إند دينا كان وبن لانو عليه الصلاة والسلام بما كنوا إن ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين حديث ثوبان كان بن لانو عليه الصلاة والسلام بما كن من كمي هولاني ديدو مفتئن نجيا إكمي هولاني بكم بيدو بتواتكو المامي بمجينو يبي yani yimbe be tawata ko dettoytebe wado yeso kadina tawa ko be mudillun majjina be yimbe be ko anno yad'unahum ila ahwa'ihim wa yurshidunahum ila ghayri kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam hibe nodda yimbe be ngebelede mabbe den be fewtina yimbe ben kadi tawana e deftere Allah de wana e sunnani lano alayhi salatu wassalam haula khatiruna jiddan ala almuslimina be do ko yimbe be tata fiyaake mabbe no holbini hore moftede modde ko dum ka hadithu Huzaifa bin al-Yamani hadithul fitna walla hadithul fitani
nde Hudhaifata ibn al-Yamani yewtiduno e nelaɗon alayhi salatu wassalamu fi khair ya'ti ba'dahu shar wa shar ya'ti ba'dahu khair ɓe jantori noon ha nelaɗon alayhi salatu wassalam ba Hudhaifata ibn al-Yamani landi keɓe si tawi hawri sharrugo aroyay ba'da dakhan nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki na'am ɓen ko du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha qala ay Hudhaifata sifhum lana ya rasul Allah qala hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki aroyay e ɗeɗo mofte du'at yimɓe noddeɓe ɓe tawata iɓe wi'i hoore maɓɓe yad'una an-nasa ila ad-din ɓe noddude yimɓe ɓen faade e dinaka ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓen non ko wonuɓe ala abwabi jahannama ay qa'imuna ala abwabi jahannam hiɓe dari ka hoore dammuɗe jahannam hiɓe noddude ɓe maki man ajabahum ilayha kala notiɗo ɓe faade e noddandu ndu ɓe woni mo e noddude ndun o ari ha o tawi ɓe ɓe maki qadhafuhu fiha ɓe bugotomo ka nder yiite kala neɗɗo notiɗo ɓe ɗon ɓe bugotomo ka nder yiite hoɗum waɗi kala neɗɗo mo tawata ko marɗo hakkil hande si o taskike fiyake yaasi mo wonɗen e muɗum on en tawa ɓe yalti kono noon ko feddeji jelu woni ɗo hande ɗi tawata ko noddayɗi goɗɗo e shirkangol Allahu tabaraka wa ta'ala sarahatan ɓe daroɓe innama ɓe noddete on e teddingol nelaɗo on ɓe daroɓe innama ɓe noddete on e teddingol waliyaɓɓen ko tedduɓe kono ɓe rewatake nelaɗo on no teddi kono ɓe rewatake si goɗɗo yehi innima kanko o teddini nelaɗo alayhi salatu wassalamu ha o fiɓi ɓe andi ko wirni o teddiniɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ha o fiɓi wonde si o moloriɓe ɓe danday mo o teddiniɓe ha o fiɓi wonde si o faabinori keɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe faaboto wano ardi noon ka burda aɗum noon e fuu meɗen koko andude nelaɗo alayhi salatu wassalam jom meɗen tabaraka wa ta'ala tigi o wi ka qur'ana o wi qul ayya muhammad li hadhihi al umma لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ما كان مفتدين إن فو ميدي wonɓe ɓen ka asama'uji fow e wonɓe ɓen ka leydi fop hay goto e maɓɓe anda ko wirni ko Allah azza wa jalla tun andi ko wirni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri nelaɗo yoɓe maako wonde law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massaniya as-suu ma kamɓe si an tigiɗa anduno ko wirni aɗaɗumeno hoorema moƴƴereji ha non bone kadi heɓata non nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder gurdam maɓɓe ɗan e ɗeɗo mofte heɓike mo tawata ko heɓuɗo jarrabuye ha hewtiɓe kamɓe heɓaki tanaji jeluɓe naɓi duno e heferaɓe tanaji jelu jon noon si ɓe anduno ko wirni jomi me wi ma kamɓe siɗa andi ko wirni bone mematama few kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fiɗama kaaƴe ɓe barminama ka Taif kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗeɗo ñiiƴe maɓɓe ɗe helama ka jihadi Uhud kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nden ñanden ɓe barminama e ko wona ɗum ɗo e piiji ɗi tawata ko ɗi ɓe naɓi immorde e soñjaji si ɓe anduno ko wirni ɗum mematanoɓe kono ɓe anda ko wirni jon noon an daroɗa wi'a nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe andi ko wirni sonnajo mantiriɓe ɗum ñande goore o wi wonde wa fina rasulun ya'lamu ma fi gadin o wi no e men nelaɗo mo tata ko anduɗo ko watta jango nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la ya'lamu ma fi gadin illa Allah anda ko watta jango kon sina Allah azza wa jalla non ko honno an arata daroɗa wiya ɓayiɗa teddinde nelaɗo alayhi salatu wassalam naɓaɓe aynaɓe andi ko wirni ma ɗum kamɓe ɓe wawal dandude hoore maɓɓe bone ko amɓe dandata
ɓe wawali faabade hoore maɓɓe ko tawata ko allahu hertori kamɓe tigi ɓe faabinor allahu wa istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kamɓe tigi ɓe molorali hoore maɓɓe ko qul a'udhu bi rabbil falaqi qul a'udhu bi rabbin nas koni allahu yamiririɓe ko ɗum ɓe waɗi joni kamɓe ɓe molorali hoore maɓɓe ɓe andi ko allahu tum molorte ko fiyon ɗum molorantaɓe an daroɗa inna ko teddingol nelaɗo wonɗa a sikkata kamɓe makanin ka hadisi umar ɓe maki la tutturuni kama ataratin nasara ibna maryama ka ɓe maki innama ana abdun qulu abdullahi wa rasuluhu ɓe maki hey ko onon mofte an wata on mantan ha feƴƴintinon alhaali an on ka o duwa wonde non waɗi ko wiyete al itra ko mujawazatul haddi fil maddi wassana ko yawtugol keerol fil madhi ka mantugol neɗɗo on wassana'i e ka wowlugol e hoore makko coobam ɓe maki wata on cooban wata on mantan ha feƴƴintinollan e martaba an o wana annasarankoɓe gerduno noon annabi isa kamɓe hoɓɓe maɓɓe dari inni isa huwa allah hoɓɓe wi isa ibnullah hoɓɓe wi isa salisu salasa ɓe manti annabi yalaɗon maki innama ana abdun min komi maccuɗo komi jiyaɗo allah qulu wi'e abdullahi wa rasuluhu wi'e jiyaɗo allahu on nelaɗo makko kaɓe maki ɗon innama ana abdun ko hollugol wonde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe joɗɗintake bi manzilatil ilahi rabb al abdu la yaliqu bihi an yurfa'a ila manzilati rabb jiyaɗo on ko pellet o feppodirande o ɓantete o adde ha e nokku mo tawata kaka joomi o wonata ɗo kaɓe maki ɗon wonde ko ɓe abd holli wonde la yu'bad ɓe rewatake bal ya'bud yo noon ɓe maki wa rasuluhu ɗum holli honɗum ko ɓe ɗofteteɓe kadi ɓe salantake ɓe yeddatake yo noon ko jelo marɗen ɗo hande ɓe tawata ko noddeɓe ara ko wiyeɓe bismiddin tawa koye sifannoɓe woni noddude wa nafsu shey hiɗe mari yimɓe ɓe tawata ko wonɓe e noddude tawa noddandu maɓɓe num fuu ko wiwgol ma ndeɗo qur'anare nde timma ndeɗo nani allahu tippinirnode sahabaɓe ɓen ɓanelaɗo on feƴƴini ɓe ɗettuno ndeɗo qur'anare ɓe wayli ɓe itti piiji go nder ton ɓe watti piiji go nder ton e alano ton wattude e muɗum ɓe takki ɗon honɗum wi'ugol ma wonde si a yenni sahabaɓe a huɗi sahabaɓe a hefirɗiniɓe a yu'iɓe a aybiniɓe ta dow maɓɓe fof kadi mo attortoɗa on ko aboubacre as-siddiq hikka ɗon oumar watta ɗon ousmane si arana luttuɓe ɓen ɗum nadoyete aljanna yawmal qiyama ɓe wattori ɗon sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kadi sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si feƴƴi yumma meɗen khadija luttuɓe ɓen ɓe ayibini ɓe ayibeji bonɗi ɓe ɗetti yumma men aishata radiyallahu anha ɓe nelaɗo ɓurno yiɗude ɓen ɓe waɗi ɓen ɗon ɓe wi ko waɗuɓe zina ɓe inna si a wowli ɗum ɗon a huɗi ɓen ɗon a heferɗini ɓen ɗon a aybini ɓen ɗon a yahay aljanna noddandu aranuru ndun ɗa ko noddandu suufiyankoɓe noddugol goɗɗo e fiɓugol faabinorgol nelaɗo ma faabinorgol waliyajo ma fiɓugol waliyajo no andi ko wirni ayi ɓe si ɓe wolnima ko watta jango ɓe allahu no ƴellintini ɓe ko honɗum watta jango ɓe no andi ko honɗum watta ndu lewru aroyayndu ɗo ɓe anda ɗum ko allahu tun andi ko wirni allahu rek kanko tun andi ko wirni ma innugol ɓe kaɓe surra ɗon awa joɗade ka julirde toroɗa allahu ɗon ron ka jabade kono si a ari ka kaburu maɓɓe a darke ɗon a ɓanti juɗɗen ton a wiya allah hay sa wowlal duwa ma ngo jaboto kono e piijini goɗɗo si woni waliyajo ko pellet mo teddi kono rewatake ko ndu waɗi mo waliyu o rewu hoore makko ha woni waliyu ko allah azza wa jalla o rewi ha o woni waliyu o shirku ha o woni waliyu o shirka ha woni waliyu ko tawhid o jokki ha o woni waliyu si tawi haqiqatan ko o waliyu allah azza wa jalla
idan aray noddandu ɗimmuru ɗum ko noddandu shia arrawafida ɓen noon kamɓe ko yawi qur'ana no ɗoyti yenna sahabaɓe nelaɗo yenna sonnaɓe nelaɗo ko nandi e sifa ɗin piiji ɗum ɗon naadoyte aljanna ɓeɗo ko du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha kala notiɗo ɓe ɗon o yahay few idan aray ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe alhaali mum wa'ini ɓeɗo no hulɓinani mofte ɗen ɓuri hay heferaɓɓen ɓannon heferaɓɓen kañum fof no andi ko heferaɓe ɓen ɗon nodditorali dina amma wonɗo arde famina ko dina wonma noddude muɗum ko oɗo ɓuri bonde alhaali golɗo konngol maɓɓe kamɓe imamu al-Humaydi imamu al-Dhahabi no jantingol ka siyaru alamin nubala wa qala aidan ɓe maki kadi kamɓe imamu al-Humaydi ma dumtu bil hijazi wa ahmad ibn hanbal bil iraq wa ishaq bi khurasan la yaghlibuna ahadun katabaqat ash-shafi'iyya gollo kongol egga ɓe maki kamɓe imamu al-Humaydi ma dumtu bil hijaz fodde min Humaydi miɗo hijaz ɗe leyde hijaz ɗo makka e madina en e ɗen leyɗe ɗe tawata ko albuldanu almujawara ɗen ɗon leyɗe ɓe maki fodde miɗo e oɗo nokku min wa ahmad ibn hanbal bil iraq imam ahmad ibn hanbal kadi no iraq wa ishaqu ay ishaq ibn rahaway ɓen kadi bi khurasan heɓe khurasan ɓe maki la yaghlibuna ay nahnu ahla sunnati wal jamaa ahadun hay goto folata en ene yimɓe sunna ɓe bi idnillah ko waɗi noon min Humaydi mi nodday e sunna laaɓuɗo on ɗo kadhalika ahmad ibn hanbal nodday e sunna laaɓuɗo on iraq ko wana noon ishaq ibn rahaway kadi no jokki noddugol e sunna laaɓuɗo on khurasan no ko hollugol wonde si fi imamul Humaydi no jantede wona karmakojo sama kalajo ko karmakojo mawɗo ɓe maki wa qala al imamu muhammad ibn ismail al bukhari al humaydiyu imamun fil hadith al humaydiyu imamun fil hadithi kollo kadi kongol no egga ka tabaqatu shafi'i si imamul bukhari goto ɓe maki fi goɗɗo oɗo ko imamun fil hadith ha on haray kondu marɗen ko wowle ɓayi janganakuɓe maɓɓe ɓen no jeeya e maɓɓe imamul bukhari ka hollugol e wonde o imamul bukhari ko mantiri ɓe ɗo ko na mantugol yugol min nan woɓɓe no wowla ɓe jangu woni e juuɗe maɓɓe jonon ɓe jangi e jungo maɓɓe ha kamɓe imamul bukhari ɓe maki al-Humaydiyu imamun fil hadith kamɓe imamul Humaydi ko ɓe almamiɓe ka hadith nare moƴƴa ka sunna on wonano jantede fi muɗum ton ɓe innama ko ɓe imam ka fi sunna ɓe innama ko ɓe imam al-Hakim abu abdillah kono ɓe maki ko wonde imamul Humaydiyu li ahli al-Hijazi ka ahmad ibn hanbal li ahli al-iraq yani bidhalika fi sunna idan imamun fi sunna ka fiqhu on wonano jantede ɗon kadi ko ɓe imam min ajalli ashabi shafi'i wa min athbati nnasi fi man sufyan ibn uyaynata rahimahullah jonon ka fi hadith ɗo kadi imamul bukhari alayhi rahmatullah imam al-bukhari imamul muhaddithin ɓe maki al-Humaydiyu imamun fil hadith ɓe maki imamul Humaydi ko almamiɓe ka hadith ñentinteɓe moƴƴa e sengo hadith wa qala al-imamu adh-Dhahabiyu imamu adh-Dhahabi ɓe maki ka siyaru a'lamin nubala ɓe maki al-imamu al-hafidu al-faqihu shaykhul harami tawi kana yatahaddas an man an al-imam al-Humaydi kamɓe imamu adh-Dhahabi ɓe maki ka jantagol fi imamu al-Humaydi ɓe maki al-imamu almami annon na ko goɗɗo neteɗo almami ko e zamanu meɗen hande kamɓe si ɓe wino goɗɗo imam na de fi o almike e julirde
ɓawo julneɗo waktuji ɗin subaha fana futuro e alansara futuro e geeƴe lanni fa hasb la kamɓe si ɓe innino goɗɗo ko o imam ay ma'ana dhalika yuqtada bihi wa yu'tammu bihi fi dinillahi azza wa jal ma'ana muɗum ko kanko neɗɗo ngawa ko ñentinteɗo iwtirteɗo ɓawo muɗum ka diina Allah subhanahu wa ta'ala sabu honɗum limuwafaqatihi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum waɗi si tawi cheikh fawzani ɓe maki arrasulu sallallahu alayhi wa sallam wahdahu imamuna ɓe maki fa kullu man ittaba'ahu fa huwa imamuna wa kullu man khalafahu fa laysa imaman lana koni yoniri alhaali nelaɗo alayhi salatu wassalamu aslan kamɓe woni almami meɗen e ɗeɗo mofte kala feppodirɗo e maɓɓe fa huwa imamuna ko almami meɗen kono noon kala lundiɗoɓe fa laysa imaman lana kala lundiɗoɓe wona almami meɗen ɗum holli si innama imamul humaydi al imam ko hunde mawde no ɓe gayni ɓe maki al hafiz no kadi ko wasfun akhar andi neɗɗo si innama al hafiz haray ka sengo gandal hadith wana neɗɗo mo tawata ko sama kalaje ka sengo gandal hadith ase ko innete al hafiz asli on ko neɗɗo mo tawata yahfadu adadan kathiran min ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha woɓɓe go yaari wi'ugol al hafizu ko neɗɗo mo tawata ko hunjiɗo hadisaje jelude guluji 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 on ɓennino ɗum ɗo guluji si ɓe inni neɗɗo alhafiz woɓɓe goo wi ko neɗɗo mo tawata ko hunjiɗo hadisaje ɗe tawata ko hadisaje guluji temedere hadisaje nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓeynamo wonde ko o hafiz na hadisaje sappo wona temedere wona hadisaje wulure ko hadisaje guluji temedere hadisaje guluji temedere ɗum kadi hunjagol makko kañum ɗen ɗon hadisaje par ce que kamɓe ko ɓe wiyayno goɗɗo ko muhaddis na yugol tunnelaɗo on maki o tippina hadis o awaye ko yo yu haddasana fulan ma an fulan an fulan an fulan عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذكر الحديث non mo wonjeki hadisaje guluji temedere ɗen ɗon no heƴi ka hoore makko karmo koɓe go maki ko oɗo innete alhafiz ɓe maki imamul humaydiyu ko hafiz oɗo waɗi fi imamul bukhari ɓe maki ko ɓe imamun fil hadith ɓe maki kamɓe imamu dhahabiyu alfaqihu ɗo kadi ko wasfun salis ɓe maki alfaqihu awa faamuɗo ɗum woni karamokojo fiqhu lara nun no kamɓe to imamun fi sunna imamun fi lhadith imamun fi lfiqhi ɓe maki cheikhul haram karamokojo mawɗo on ka haramul makki eyi ɓe jantanike en nanen imamul hakim ɓe maki wonde kamɓe wonno mufti ahli makkata cheikhul haram idan ɓeɗo imamul humaydi yarhamki Allah ko ɓe tawata ko karmokoɓe molanaɓe mawɓe musannafatuhu wallifanɗe maɓɓe ɗen ɗe ɓe wallifiɗen kamɓe cheikh on ɓe maki min ashhari musannafatihi no jeeya e ko ɓuri e lollude e ko ɓe wallifi kon almusnad ɓe mari musnad almusnad lil imam alhumaydi nden ɗon nde mari taba'a mo tawata ko taba'a mujalladain jalladu ɗiɗi
jantaki defte maɓɓe ɗen fuu ɗo wannan tarjama on ko tarjama mukhtasara. Wafatuhu mata al-imamu al-Humaydi rahimahullahu bi Makkata sanata 19 maki kamɓe imamu al-Humaydi ko ɓe feƴƴini ko Makka ɓe feƴƴini hitande 219 hijriya. andina hande ɓe ɗini ko hitande wulure e 100 jelwon 400 e capanɗe nayi na capantati jeenayi de hitande wulure 400 e capanɗe nayi hijriya. jonno kamɓe ɓe feƴƴini hitande 219 kalkilan nun ko jelu ko terlen duuɓi wulure kañum ma e duuɓi 100 ni e ko faɗi walla duuɓi 200 e ko fayi naam duuɓi wulure e duuɓi 220 e ko gila ɓe feƴƴini heɓi hande. andi ko karmokoɓe ɓe tawata kamɓe imamul Humaydi ko karmokoɓe neɓuɓe ɓe tawata wana hanneɓe. eɗen haray ko ɓeɗo woni ko windani en kañum ndeɗo deftere nde faala ɗen jangude bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. aray ɓe nodditiri nde usulu as-sunna. ɓe gandi si innama usul ma'ana muɗum ko jam'u aslin. si innama al aslu karmokoɓe go maaki wonde ko ma yubna alayhi ghayruhu. karmokoɓe go maaki wonde si innama al aslu ko ma minhu shay woɓɓe wi ko ma yubna alayhi ghayru ɓe mana konko tawata no mahe e hoore muɗum goɗɗum go ko wona ɗum woni al asl. woɓɓe go maaki ko ma minhu shay ay ma yatafarra'u minhu ash-shay'u ko konko tawata no iwa e muɗum hunde nden. si innama aslu shay'i ko ma tafarra'a minhu shay asli hunde nden ko konko hunde nden yalti e muɗum ko. annon si innama aslul insani kanko neɗɗo on fandama aslu makko on kanko ko aba'uhu wa ajdaduhu ka ko ɓe innete asli makko o. wannan kala janguɗo ilmul miras si ɓe jantike fi aslul insani ko ɓen ɗon ɓe woltatemo mana muɗum jibinɓe mo ɓe wi e muɗum ɓe. si innama aslu adama on e hoore muɗum ko minatini ka ayi kamɓe imam anno kamɓe annabi adama alayhi salatu wassalam ko ɓe iwi e muɗum ko ɗum woni ndiɗo leydi. idan aslu shay'i ko ma yatafarra'u minhu ash-shay ko konko hunde nden yaltata e muɗum. hoɓɓe inna ma yubna alayhi ghayruhu ko konko tawata no mahe e hoore muɗum ko wona ɗum no ko lugata. amma istilahan si innama al aslu ma'ana muɗum ko ma lahu far'un karmo koɓe makay al aslu ko ma lahu far' ko konko tawata no mari calɗi. idan si innama aslu din daƴƴere diina kan ko konko tawata calɗi diina kan no mahi e hoore mum. misal mum se ndetti hadis jibril al-mashhur nelaɗo alayhi salatu wassalam lamma sa'alahu jibrilu anil imani ɓe makani jibrilu wonne al imanu ko an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. hadhihi hiya usulu al iman hadhihi hiya usulu al iman. jonnon usulul imani laha furu'un kañum daƴƴe imanu ɗen kadi no mari calɗi ɗum woni shu'abul iman. ɓe magi ka hadis abi hurairata radiyallahu anhu al imanu bid'un wa sab'una shu'bah wa fi riwayatin bid'un wa sittuna shu'bah.
فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذن ستوي هوري إنما الأصل اصطلاحا كما له فرع وكونكو تواتانو مري تشالدي فهماني. أما السنة سينما السنة لغة كدوني السيرة والطريقة معنى منون كلا وليهن نتنعون إلا والمكونغول كدونو نتي سنته وسيرته كحال العرب. أما اصطلاحا سينما السنة معنى منون نلوتو نرى الحالي جدين ونو فنو جدين لوتو نرى كرمكوبي حديث بين بما كي وند كويته كون السنة كلوني كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة كويته سنة كلا كتبتي نلانو عليه الصلاة والسلام إمور دي ماكو كوبي ماكي ماكو متوتا كومو بماكي ويوندر إفياكي كادو دين maɗum gollal ngal ɓe golli kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko wana non sifa mo ɓe sifitori kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e kala ko ɓe tabintini ɓe yi'i gollama ma wowlama ɓe deƴƴi maɗum ɓe tabintiniri makugol goɗɗum ko hollata no tabiti ma haysi tawi ɓe yi'ali kono ɓe humpitike gollama kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ma wowlama sengo dina ɓe tabintini ɗum ɗon imma ɓe deƴƴu malum ɓe maako konngol ngol tawata ko hollaygol tabitugol ɗum inda almuhaddithin ko ɗum maana as-sunna. amma ka karmokoɓe fiqhu ɓen kamɓe si ɓe jantike fi as-sunna ɓe wiye ko ma amara bihi shari' ala gayri sabili l-ilzam ko konko tawata shar'inowo on yamiri yo waɗe kono no o yamiriri noon koye hoore laawol ngol tawata wana waɗɗingol a yamirama ya a waɗu kono a yiɗana na a farlaaɗo karmokoɓe sunna ɓen ko ɗum ɗo ɓe innata karmokoɓe fiqhu ɓen ko ɗum ɗo ɓe wiyata as-sunna. amma aɓeɗo karmokoɓe ɓe tata ko a'immatu salaf ɗum woni karmokoɓe aqida ɓen kamɓe si ɓe jantike fi as-sunna ma'ana muɗum ko ma yuqabilu al-bid'ah ko konkolunde bid'a idan kamɓe ɓe ɗetta ngol ɗo konngol sunna ɓe wellitagol e hoore honɗum ɗum woni laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam gila e finde maɓɓe nden haa e dewe maɓɓe nden haa e jikkuji maɓɓe nden haa e gollodalji maɓɓe nden haa e ɗatal ngal ɓe yehi e muɗum ngal ɗum ɗo fof ɓe wellita e hoore muɗum as-sunna ko ɗum non woni ma'ana faandaɗo on ɗo kamɓe imamul humaydi ko ɓe faandi sunna on ɗo ko ɗum woni laawol ngol nelaɗon alayhi salatu wassalam wonno e muɗum ngol aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa akhlaqan wa muamalatan wa sulukan hollugol en koye laawol holngol kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wonno e muɗum ko ɗum ɗo woni faandunde maɓɓe nden ɗo kamɓe imam al-humaydi idan si innama ɗo sunna ko faanda ko ma yuqabilu al-bid'a ko konko tawata no wopodiri e bid'a on few karmo koɓe go maki wonne kamɓe imamul humaydi ko ɓe faandi as-sunna ɗo ma'ana muɗum ani ko al-aqida wannan as-sunnatu ko lafdhatun tutlaqu ahyanan ala al-aqida le wonde sunna si tawi hawri no wowlede fi muɗum wellitete e hoore al-aqida ɓe maki sabu tawde si tawi hawri en taskike masailuji ɗi ɓe janti ɗo ɗin fof ko masailun tata'allaqu bil aqida aktharuha ɓurɗi ɗuɗude ɗin e majji eɗen haray ko ɗum ɗo woni seeɗa ko yowodiri e fiyake ta'rifu al-muallifi wa ta'rifu al-muallaf andingol wallifiɗo e andingol
ko wallifa kon non neɗɗo ɗo ya jangu deftere aslan no hani ya andu taw manil muallif wa man huwa anda kadi mal muallaf wa ma huwa anda ko hombo woni wallifiɗo on ko hombo woni mo kanko anda ko holɗum woni ko wallifa kon konko wallifa ɗon ko honno way aray hande en darotoɗo inchallah azza wa jal وزاتي كدرس هيك ودون ناتن لب الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الأمر ويوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه لا والكسل ولا والبي والإبانتال